যত মিডিয়ানি আদম রত্ন তিনি ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশন এবং YTF ni senior সংগঠন ত্রিপুরামতনি কাইসে এলাইড অর্গানাইজেশন जों Phainai 19 November Mandai Gurumani Stadium YTF ni kotor ma kaisa mega youth mega rally khaina thang tongo o rally o sini bubagra main speaker ni manjaknai tai sini youth ni central ni district ni block ni tai active leaders sara tripura ni tai उनके जे सिक्ला रक सिन चौबानो गिरा दिबलना हमजनाय बर जतनो भाई सिनी ओ थानसानी चौबा एबा YTF नि ओ कतर मास गैदरिंग हाई लगी दो फैनाय सिनी ओ मास गैदरिंग 11 टन जिमि सुरुंनाय ओ दिनी प्रेस मिट नि बिसिंति आं जत YTF नि सेंग्रा ग्रंनो वारियर्स संग कोइनाय 11 टन बिसिंगो मानदाय नि गुरमुनि स्टेडियम फाइमानजा फाइनांगम ताई borok discipline babe discipline maintain khai kebe walai suklaing yawoi senior mass gathering no peacefully babe jate sing pai na ningthung o thaise thaini box haina tini ni press meet oron so senior je mass gathering mainly ke sini gera dibolen demand ti dai youth ni fan sikla ni politics ba sini gera dibolen je chobabo sini sikla ni fan bis singo Mandai ni Gurumani Stadium o Phainai 19 tarikh 19 November जों खुनुनाय YTF Youth Federation नि खामबाय